Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugiye kwigarukira mu mwanya w'amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'imikino ari kugenda avuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Tugiye kwigarukira ku kipe ya Kiyovu Sport. Iyi kipe ya Kiyovu Sport rero ikaba iri ku mwanya wa nyuma, aho ishobora no kuzisanga mu cyiciro cya kabiri. Ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere Kiyovu Sport ibyisanzemo, dore yuko hari n'undi mwaka ikipe ya Kiyovu Sport yisanze iri mu makipe asabwa kumanuka, ari mu myanya ya nyuma, ariko bakaza kongera amakipe ya shampiyona y'u Rwanda akava kuri 18 akagera kuri 16. Icyo cyarokoye ikipe ya Kiyovu Sport ikaba itaragiye mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Kiyovu Sport rero ikomeje kugorwa n'ibihirimo, benshi basanga ishobora kongera kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Gusa mu mwaka wa 2017 nabwo yari yamanutse, ariko iguma mu cyiciro cya mbere kubera amakipe yo gukina icyiciro cya mbere yari yongerewe. Ikipe ya Kiyovu Sport ntabwo izibagirwa itariki ya 15 Kanama mu mwaka wa 2017 ubwo yatsindwaga n'ikipe ya Rayon Sport ibitego 2-1. Ibitego bya Rayon Sport byatsinzwe na Kwizera Pierrot ndetse na Tidiane Kone, mu gihe icya Kiyovu Sport cyatsinzwe na Romami Andre. Ako kanya rero byanzurwa ko ikipe ya Kiyovu Sport imanutse mu cyiciro cya kabiri, imanukana na Pepinieri FC. Nyuma y'uko rero ikipe ya Kiyovu Sport yari imaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri, yakiriye inkuru nziza ko shampiyona y'igihugu y'u Rwanda ishaka kongera umubare w'amakipe akina icyiciro cya mbere, akava ku makipe 18 akagera ku makipe 16. Icyo gihe rero byabaye ngombwa ko mu cyiciro cya kabiri hazamuka amakipe 3 avuye mu cyiciro cya kabiri, ubwo aba 15, kubera ko ikipe ya Kiyovu Sport na Pepinieri FC zari zamanutse mu cyiciro cya kabiri. Byabaye ngombwa ko rero ikipe ya Kiyovu Sport nayo yari yabaye iya 13 mu makipe 18 imanuka mu cyiciro cya kabiri, igarurwa mu cyiciro cya mbere kugira ngo amakipe 16 yo gukina icyiciro cya mbere aboneke. Kuri iki cyumweru ikipe ya Kiyovu Sport yongeye kugwa mu maso ya Musanze FC ubwo yatsindwaga igitego 1-0 imbere y'abafana bayo, iguma ku mwanya wa nyuma. Ibyago byo kuzamanuka mu cyiciro cya kabiri biguma kwiyongera ku ikipe ya Kiyovu Sport. Nyuma y'uko rero mu mwaka wa 2017 ikipe ya Kiyovu Sport yamanutse mu cyiciro cya kabiri, ariko Imana igakinga ukuboko. Kuri iyi nshuro rero ntago ibihe biraca amarenga ko n'uyu mwaka ishobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri, kuko iri ku mwanya wa nyuma mu mikino 11 imaze gukina, ifite amanota 7 yonyine gusa. Mu mikino 11 ikipe ya Kiyovu Sport imaze gukina muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda, Rwanda Premier League 2024-2025, imaze gutsindwa imikino 8, itsinda imikino 2 yonyine ya AS Kigali na Etincelle, ndetse inganya umukino 1 wonyine. Ifite umwenda rero w'ibitego bigera kuri 11. Kuri iyi nshuro hari kwibazwa ikizaramira ikipe ya Kiyovu Sport, cyane ko bigaragara ko ishobora kujya mu cyiciro cya kabiri, kandi ntabwo yemerewe kugura abakinnyi kubera ibihano by'imyaka 2 yahawe na FIFA kubera amakosa yari yarakoze yo kwambura abakinnyi bakayirega muri FIFA. Kuri uyu wa gatatu Kiyovu Sport iragaruka mu kibuga ikina n'ikipe ya APR FC mu kirarane cy'umunsi wa 4 wa shampiyona, ariko nta cyizere cy'uko iyi kipe iyo kumumena yabona andi manota 3 ikuzuza amanota 10 izakinana n'ikipe ya APR FC nayo ihanganye no kuva mu bihe bibi, kandi ikaba ishaka igikombe cya shampiyona. Ikipe ya Kiyovu Sport rero izakina n'ikipe ya APR nyuma y'uko ikipe ya APR FC ikinye n'ikipe ya Rayon Sport, hanyuma bikaza kunganya 1-1 bikagabana amanota, ariko ikipe ya APR FC ikaba ishaka kureba ko yakuramo amanota
ikipe ya Rayon Sport iri kugenda iyisiga. Reka tugaruke mu gihugu cy'Ubwongereza muri shampiyona y'Ubwongereza Premier League. Turavuga top 6 amakipe uko ari kugenda akurikirana. Reka tubanze tubabwire imikino yabaye, aho ikipe ya Arsenal yongeye gutsikira inganya na Fulham igitego kimwe kuri kimwe, naho ikipe ya Chelsea iza gutsinda ikipe ya Tottenham ibitego 4-3. Ikipe ya Liverpool rero ikomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota 35. Chelsea ku mwanya wa kabiri n'amanota 31. Ku mwanya wa gatatu hari ikipe ya Arsenal n'amanota 29. Ku mwanya wa kane hari ikipe ya Manchester City n'amanota 27. Nottingham Forest ku mwanya wa gatanu n'amanota 25. Aston Villa ku mwanya wa gatandatu n'amanota 25. Ngibyo rero ibiri kugenda bivuga muri shampiyona zigiye zitandukanye, yaba Rwanda Premier League yaba English Premier League. Kora subscribe rero tugiye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye mu makuru y'imikino n'andi abagenda caca ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ciao ciao.